Mali. Mang usah mang nyala. Ayo, Neng. Ayo bang. Ayo mang. Berhasil. Ayo buru-buru. Anjir, motor aing ketipu. Ayo. Mau tanya, Ya, mau tanya apa? kalau tukang bakso tahu di mana ya? Udah Ya. ngelewat belum? Biasanya mah suka lewat ke sini, tapi belum ya. Iya kan biasanya kesini, tapi sebelum Hai datang-datang. kamu ya, apa-apaan sama awewe di sini? Kamu aku tungguin dari tadi, katanya mau jalan malah sama cewek di sini. Apa teh maaf ya tadi cuma nanyain tukang bakso tahu doang. Tuh, dengerin. Sebagai laki-laki, jaga kehormatan. Punya lipstick? Ada, bentar. Ini kata apa ya? Makasih ya. Ya. Met. Met. Kemana mana, Met? Hareup. Met. Bareng atuh jeung urang, Met. Ayo naik. Katulungan pisan euy aya maneh. Alhamdulillah euy. Lila-lila teuing ieu Mang Kemednya, nginjem motor teh 1 tahun we. Nah, rek indit Jon euy. Lila teh yang nginjem motor teh. Met. Ieu nuhun ki. Met. Ieu saha? Gerak tuh, Met, tepik ka dieu, Met. Eta karakit ti dinya, Met. Bareng lah saharepna lempang. Met. Nah, di dadagoana. Aing anas aing milu ka maneh, Met, atuh. Sia mah teh kudu sorangan. Aing sorangan. Kebenaran Haji. Cek, Haji Haji kenal. Sakit gugur lapan Haji ngomong. Ya kebenarannya Haji. Haus nginum Haji teh. Itu aya tukang kopi. Apa pesankeunna kopi? Kopi naon? Kopi ABC. Oh, kela turang pesen gana ABC hiji we. susu. Oh, Siap. Mang, pesen ABC susu 1 ya. 1. Ulah, orang jailan Haji. Penuhnya? Kopi jailan. Oh, nyatu. Haji ya lain. aya beleguk-beleguk teuing jeruk teh. Kopi ABC cai goblok subanu parawan benge dirinya mah. Dedengean teh batu ABC. Kopi aing teh pada nginum. Kayak apa orang Orang jadah lembek sua. Kenaon, Ceu? Jadi. Bong kayak gitu jelema teh. Aduh. Caji. Ala jonaon, Caji. Beneran aya kopi Si Ani kopi. Jatah subanu.